perlok ya ki latest update jongga COVID-19 po state of Meghalaya borong idon sanpo ki borong aktif kilong hinyo teligi kes ki bala jam kilong saupu arngut ki bala fakta sedu menta ki bayo negatif kilong khat prahajar terus pak san punyo but ki total of testing but ki ba pha baro ban test sedu menta kilong khat khandai hajar aspa provinyo kabangi dang ap iga result jongga test kilong san spa propo but kitu bon fine sabar jongga state adu menta kilong khat prahajar praspa arfulai tekini kide ki break up jong ki positive cases support state Meghalaya po East Kasils ki dot Southwest Garo Hills ki dot R but hari boy iwe kini kide ki update jong COVID-19 po state of Meghalaya. See, today we had a review meeting, and then we decided today to request the government of India through MHA, through the Ministry of Home Affairs, to kindly keep it on hold the proposed transfer because the situation in our state is not at all conducive. So that was the decision we taken today. To nang ta shushu akabedei but ka interstate movement kabang iladep extend baro sikata te meneng la sim shushu ikarai ba ka sarkar kan nempat sya bandon ke interstate movement hapok ke jela ke jongi lane banle sabar jong ke jela ke jongi hadu ka khatsan terik jong ubnai Julai arpo kanirung isim ni karai hadin mengyoi ba kadang bun ke jing kiu hakaliang jong kanika kes ka positive cases ka bajia bat ka jela ba marjan ke jongi hangte hapo Assam te kita kirai ke bengisim menta ka janmit haka review meeting ke jongi komo bi ka interstate movement ngim patsya te henrei yaki katukan iki sectors ngisya baki driver kin one room ban wan kit yaki mar ki mata le ni ban warra ro ki mar ki mata siapo ke jela ka jungi kata kolong very clear but kenika system kadang yat kumju kumbade ban yat tingim de bersekutu beklai kata namar ba komo pi ke interstate movement ka bengi khang mentala along la kanu benai la slem ba te kayat kumta bat ngi ai ngidang extension komo pi hadu ka khatsan tri ku Julai bat kata ru ngin pej lada ka situation kampat sya kata kamut ke sarkar kanang pej biang le singidang la ban extend susu na kabenta ke jingbit jing biang bat na ke jing song singan jong ki paj ba ka jela Meghalaya boroi ngok ngi pi ka lockdown is still on number 2 ka curfew ru kadon then number 3 balai bangi ong bangin khangi gini dukan borok ki badon hakini ki road rock ki bahap border bat ka Assam ka daw kolongba menta hapok Guwahati proper la dep lockdown te la dangingin play nga ong pi kitu ki babon kin wan tet jing tet no chene te ban avoid ye kata ngingi ong bangiru ngihapan close down ni ki shop seberkhoj nomor semla close down kinum yo asu ban wan tet ndon te ban wan tet bapin wan ya kai ru musya nang tang ong pi ki bor snong ki bor thau ki don lai jongi bor jongki halaki snong ki snong bakim sya bani rung bani mi kluj la ne ban che ya ye yang kumta kuma kum mujulong ka normal life ban sya ngia ka tu ngi ka bangi rai ka long tang ka hotel ko homestay no guest house no ki tourist spot ro no ngi klempat sya ten rei ka bangi ngi pha ple ka long tangi ki hotel Pi balai kali long kumta bangi public hotel long hadin bangi yo ik inputs negi deputy commissioners ba per. Namar bateng teng don ki officials ki wan shesh long na for example tura. Mentam don cakasu ya ki wat ban sa nong nuru. You get a point? Mdon teng negi cakap begin sa. Ki wan let's say nam tak meeting ars ngi laiski. Where do they stay? They on that basis ngisutu bagi try hotel ruang syaki pat kwa than ya kene bat pli ten rei ngam tak convenient jong pak jong ngi ki bri jongi ki bawan la senatura ko bang pi ko na William Nagar ki bawan sekene ka jaka lani ki jongi ken le chatai sepo tura te la se kin saang nom don jaka ban sa
Therefore, on that basis, but hadir mengia consult bat ki deputy commissioners ngi sarshim ya karai bayak hotel. Tang yak hotel, mdai ben ong yaka homestay, mdai ben ong yaka guest house bagi lapli. Tenang tak kemo pi yakan ni ka tourist spot, katur ngimpat sya ban play. Namar ka feedback ka bengio kemo ong pi kolong ba. Ki bor snong ki bor tauru, ki dang ting, ki dang smith, ki dang salia ban play kene ki jaka.